Bote n'ikipe ya Liverpool bayoboye shampiyona bafite amanota 28 kuri 33 yashobokaga mu makipe akomeye yo hejuru niyo itaragiye ku isoko kuruta izindi. Ava New York muri pre-season abantu baravugaga bati ko mutagura abakinnyi Liverpool ko mutagira gute na gute aho sezita muzahangana. Abwira abanyamakuru ko iyo arebye ikipe uwitwa Jurgen Klopp yamusigiye atabonamo ibihanga byatuma yirukanyira ku isoko iryo ari ryose gushaka abakinnyi. Abatoza muri Rwanda Premier League batagugata abakinnyi si bari hano sinjye wabaguze none atiri cyo kibazo mfite abakinnyi sinjye wabaguze reka ngura banje baza bagura barazihombesha muri Afrika. Televiziyo ya mbere abafite impamvu televiziyo ya mbere abakinnyi hano sinjye wabaguze statement nziza cyane. Nibyo yatangaje. Liverpool somo ryiza ku bandi batoza mu mikino 11 itsinze imikino 9 inganya na Arsenal itsindwa na Nottingham Forest igitego kimwe ku busa. Igitego 21 itsinze none ku buryo yabitsinze Liverpool ikaba na meilleure défense igitego 6 yinjijwe. So iyi kipe ya Arne Slot murabona itandukaniro imbaraga zayo ari izihe ziri kuyifasha kubiri kwitwara neza byibuze kugeza tariki ya 10 z'ukwezi kwa 11 aho umukino wa nyuma kimwa 11 Liverpool ifite amanota 28 kuri 33 yashobokaga. Imbaraga zino kipe ya Liverpool ziri gutumira kwitwara neza. Umuntu wicaye nona David Sidike Sheikh wibaza ati kuki Liverpool ziyoboye nona muri Premier League iri kugaragara nk'ikipe bigoye guhagarika. Imbaraga zayo murabona ari izihe? Ziri ahantu habiri hakomeye mu mupira. Daboro ziri mu bwugarizi bwayo. Ibitego 6 mikino 11 ni ikipe bizi kugarira mu byukuri. Ufashe imikino 11 ugakuba n'iminota 90 ubwo urumva iminota irimo utsindwa ibitego 6 gusa. Icya kabiri ni mu busatirizi bwayo. Minota 990 ni mu busatirizi bwayo. Usatirizi bwayo niba muri iyo minota yose umbwiye bamaze gutsinda ibitego 21 ubwo urumva ko munzani rwose urahari uri equilibre pe. Wenda wavuga ko bitandukanye na Chelsea. Chelsea nayo imaze gutsinda ibitego 21 ariko yinjijwe byinshi cyangwa Tottenham mu byukuri bavuga ko ngo ikipe iratsinda ntiyinjizwa icyo gihe uravuga ngo hari balance muri ekipe. Ikindi aho imbaraga zayo ziri ngenye ku ma individuality. Buriya nta champion itagira umukinyi ushobora kuba wayiheka cyangwa se yagira uruhare runini cyane. Muri champion twayibonye Phil Foden akazi yakoze rwose umwaka ushize aho Iringa randatse n'ibitego birenga 20 tukavuga ko yakoze sezo idashobotse ariko tukabona Phil Foden bikanumvira no kuba meilleur joueur wacu. Cyane ko ama individuality ya Liverpool ari mwayifasha ngewe navuga ko akubiye mu bantu babiri. Ese uvuze ko ubu ngubu muri 11 babanza mu mikino 11 muri ba myugariro uzanye Virgil van Dijk ntiwawibeshye. Mu biza bahari nona ku isi muri Premier League turi kuri Premier League mu mikino 11 Premier League Virgil van Dijk arimo gusa mu bugariro. Ngewe no ku isi hose mubona nk'umudefenseur wa mbere. Sofa ubwo urumva wagiye kureba bishoboka. Nta mudefenseur mbona urusha Virgil van Dijk. Aka kanya ugiye kureba kuri vitesse ariho Mosara ashaka kuzatanira ikamba rya meilleur buteur yisezo. Ino sezo aho igeze umukinnyi uri on form ku mugabane y'Uburayi uri consistent ibitego 10 na assist 10 wahabwa n'igihembo cy'umukinnyi mwiza wose zigeze nona yaba Mohamed Salah mu mikino 17 toute compétition confondue ibitego 10 assist 10 mikino 11 ya Premier League ibitego 8 na assist 6 aho bakinyosho baraheka double. Ikindi gihembo na wenda nasozerezaho tugeze muri kimwe cya gatatu cya sezo icyo mbona none imbaraga zirimo ziraza kuri Liverpool ni squad management arimo Arne Slot. Gusa wavuga ko iriya sacré armada offensive Liverpool yari ifite mu byukuri wavuga ko arimo aragereza araturuna kubera blessure birumvikana araturuna kubera match ariko jari kugiye kureba Kodiga kuko so mutitirere ariko hari match tumubonamo kandi akabona hari icyo yakoze. Uyu Luis Diaz nawe igihe adahari urabona ko hari igihe nanone agaruka akabona yakoze
Diego Jota yatangiye na shampiyona yaratambutse ariko ntabwo turimo tumubona. Je mbona squad management hari imbere arimo aragerageza kubishushanya. Yewe twanatangiye no kubona ko Batsimikasi bashobora gukina. Ibyo ntabwo twari tubimuziho. Twaratubonye ko n'umuhungu yitwa Badreo laterale duro ashobora gukina. Kugira ngo Robertson aruhuke n'uyu musore w'umulaterale w'ikipe. Twarimo turanareba ko na ba Makaliste ngiye mbona management ijyanye na rotation ikwiye birimo biramufasha gutuma ekipe yose igira forme. cyane. Ikindi gikomeye ngiye mbona uyu muvandimwe kudahindagurika cyane ibyo Klopp ekipe yamusigiye twese turabizi. Nta kintu cyo kiri inkuru, nta bakinnyi uretse umukinnyi umwe wonyine yongeye n'uyu munsi utaranakina kugira ngo uriya musore w'umutaliyani bigaragara ko turavuga ko iminota mike aravunika. ekipe Klopp yamusigiye niyo uyu munsi ihari. Nta kintu nawe mu kuza yigeze yikomplika yigoraho ayihindagurika cyane, kuko ari igihe umutoza aza nawe agashaka gushyiraho ibye. Nubwo asanze abakinnyi nibyo ni kimwe, ariko nanjye mbashyiremo ibyanjye. Yaje uno mugabo ubona atashaka guhindura byinshi, adashaka kugora abakinnyi be uko bakinaga ubushize, bakina gutyo natwongeremo agace gakeya, ariko udashatse kubakomplika cyane. Ubona ko ibyo bifashije ikipe ya Liverpool. Binagaragara na statistique muri ibyo bitego Shea yavugaga bamaze no gutsinda muri Premier League. Harimo ibitego 5 bya counter attack, kimwe mu kintu Liverpool ya Jurgen Klopp yarizwiho. Transition rapide. Turareba kuri match ya Aston Villa. Image y'igitego cy'ubushize. Ya kuri Aston Villa. Open play batsinze ibitego 12, batsinda ibitego 5 kuri counter attack. Ibitego 2 kuri set pieces ndetse na penalty 2. Ejo bundi bakora counter attack Mosara ya yatsinze igitego muri surface de réparation. Mosara yari ufite ballon yari kumwe n'abakinnyi ba Liverpool batatu muri surface de réparation. Kandi birutse metero zenga 60. Iyo ni igitego cya mbere reba sprint Nunez yakoze. We na Mohamed Salah umupira uvuye inyuma. Eske waruvanywe nande n'umupira Virgil van Dijk yaraheje Mosala. Imipira ibiri yahise cya adversaire. So David, kubyo Sidik avuze Shehe, hari ikindi kintu wenda ubona cyaba gifashije Liverpool gutangira neza kuri iyi ngoma nshya y'uyu mugabo Arne Slot? Bagutse mu buryo bwagutse nuko icyambere ndahera ku mutoza, burya credit niyo ya mbere ye. Arne Slot narabwiye ko ni factor chance yo kugira ngo ubone umutoza ze ibintu byawe bise nkaho bikomereza aho byari biri. Uti biraterwa n'iki? N'ubuhanga bw'umutoza. Bravo, Sidik yabikomojeho. Ndetse ndanasubira inyuma gatoya mbanze mpere ku bamuhisemo. Bravo ku ijisho ryiza, kubera ko bari bazi kiri mu nzu no wagisigasira. Bravo kuri Klopp, ndamusubiraho kuko yanze gusiga ekipe n'ibihanga. Ibyo twabishinje umutoza nka Arsene Wenger, burya na ba Ferguson mwasize amakipe yanyu mutubakiye abazaza, mubasigiramo ikintu cyo gushaka kongeramo imbaraga zidasanzwe. Abatoza bo mu cyubahiro tubagomba basizemo ibihanga cyane sebyo arekipe ekipe ariko noneho hari information namenye ziri kurusha cyane muri Liverpool n'abakunzi bazo bazimenye. Yakoze adjustment ntoya kubera ko uburyo afashe uriya muholanda akaba umurekiperateri w'agakorano uriya munyargentine, twabonaga ko Liverpool yaburaga umurekiperateri cya nomero 6, ariko muri ino minsi nta muntu upfa kukibyibuka. Kuba yabonye umuvuno Gravenberch agerageza gukina hari ahantu kandi yari box to box, akiyadapta ku mwanya mushya Messi ku mutozo ubwo n'umukinnyi. Ariko hari ikintu kiremporta yaganiriye hejo bundi. Abakinnyi benshi akihagera yari yarabakoreye tide bose, bakubwira ko umwe yaje amuganiriza ibye kandi undi atabimenye. Abantu bonyine babiri bamaze kubitangaza ni Alexander Arnold ndetse na Gakpo. Alexander Arnold niwe wavuze ati ngewe yaraje arambwira ati byibagirwe byo gusubira mu kibuga hagati, ndabona ko diversity waba uyifite, ariko uburyo unkinira ku ruhande rw'iburyo ndagushaka ko unkinira mu buryo bunubu. Ubwe yirebeye umuholandi mugenzi wabo mu maso yitwa Gakpo, aramubwira ati nk'uko wabikinaga mu Buholandi, nk'uko ubikina muri equipe nationale,
uri ku ruhande rw'ibumoso bwo ufiteyo kompetisiyo urwanira aho hantu sinshaka kubona uri umusentro figa kuri njye ntabwo uri umufinisha uri umukinnyi mwiza wo ku mpande nk'uko na Salah afite uruhande rw'azarwana nawe urarwana na Luiz nuko mbibona njye ati narabyakiriye kubera ko n'uwo mwanya nakuriyemo nafuma mpanganira umwanya metiriza kurusha kumpinduraho numva iyo ni interview yahereje ntuzaba Holland igikomeye noneho uriya mutoza yasanze hariya kinakomeye ku bakunzi ba Liverpool bamenya umutoza rero kuvuga ati uburyo nashakaga gukina nasanze bano bantu bari ku rwego ahubwo nge ntatekereza gutunira uruhi intensity nasanzeho yabasizeho Klopp ati natangiye imyitozo yabo ya mbere icyumweru cya mbere ndeba uburyo bagenda ndavuga uko bano bantu bumva bino bintu ntago ari ibintu ubabyuka mu gitondo ngo ubibutse akigera muri Liverpool umwungana in second Jurgen Klopp yaravuze ngo intensity ahangaha cyane cyane mu kudefanda ntago ari choice ni itegeko kuri buri wese ubwo urumva kuri Slot rero byabaye Sidike ni nguvuga ngo hari umuntu winjiye muri BNB sibyo akaza agasanga hari intensity hari uburyo mutegura ikiganiro mu buryo bwa kinyamwuga bwo hejuru ku buryo avuga ati amasomo nje kwigisha hano ni make abagenda kuri team ya paraporo yabo nsanzaho sibyo ugiye kwa bagicumbi kogeza akavuga ati bano bahungura itime bogerezaho nsanze bari ku rwego ku buryo ibyo mbakorera ni adjustment ntoya asante sana kuri Klopp sibyo na yagegeniye na wa mupira we waruguduye benshi ariko burya wasize umutozo ukurikira ashobora kugira icyo aheraho kiremereye so ariko nanone indi factor tutari butindeho Liverpool irimo kora akazi kayo kuko irimo kuri icyo bita capitalizing cyangwa kuririra kukubaho nabi kwa City muri no sezo sibyo kuko buriya sezo yose City tuyibara nk'iya mbere Sidike iyo ibaye nk'isubira inyuma nahaweho guprofita nicyo Liverpool irimo gukora abandi wenda biragenda ariko Liverpool ugiye no kureba no muri sezo nk'ebyiri ziheruka Liverpool ifite amanota City itari yigeze igeraho muri zino sezo ko City sezo ifite amanota 27 bafite 28 sezo ibanza ifite 28 bafite 28 ibyo mbere na mbere credit kuri Liverpool akazi kari kugakora pe ibyo nkubwira ntago ari cyo nshaka kuvuga twese turabizi ko niyo warusha City 8 nubira cyari favori oya ntago City niravaho icyo nshaka kuvuga ni kimwe Liverpool irimo iracapitalizing none kurushaho sibyo kuko n'amanota irimo kubona uko City itakaza niko irimo kwigendera imbere mu gihe cyose kandi sina City yonyine kuko iyo ukurikiwe n'abantu 2-3 si kimwe nuko waba ukurikiwe nanone n'umuntu umwe cyangwa se yaba ari kuri kurumukira mu bitugu ugiye kureba nko mu myaka 2 iherutse n'ubwa mbere muri Premier League nyuma y'imikino 11 muri Premier League dufitemo ikipe 2 zonyine zimaze gukwiza amanota 20 ubu ngubu ni Liverpool ifite 28 ni Man City ifite angahe 23 nta yindi kipe irakaragira muri 20 mu gihe sezishize amakipe 6 byibuze yari afite amanota 20 nikomeze profit kuko sezibanza amakipe 5 byibuze mu nyuma y'ino mikino yari amaze gukwiza amanota 20 ari asa amanota 5 tubona na 5 arakina na Man City kuri journée ya kabiri bavuye muri Trêve International ari na amanota 5 iriya difference burya nta ntuzi birimo cyane nta ntuzi birimo ariko Liverpool kuri no mwendo wayo no kuvuga ngo City tabyutse vuba tukabona Liverpool iteretsemo 8-10 icyoroshye hano mu buryo buhari Liverpool na Man City reka tubare ko zitsinze Tottenham izakirwa na Man City Liverpool igakura amanota 3 kwa Southampton hakaguma 5 zigahura ari 5 Liverpool ibashije gushyiramo 8 yitsindiye Man City Anfield imvugo tuzazihindura ahana abantu bazatangira kuvuga bati kabaye tuzaba turimo turasatira kugira mu mpera z'umwaka hari impamvu rero iyo continuité hari n'impamvu yo kutirukanyira ku isoko nyuma y'uko Jurgen Klopp mu kwezi kwa kabiri atangaje ko azava mu ikipe ya Liverpool aba banyamerika ba Fenway Group bafite ikipe ya Liverpool bayimaranye igihe bahisemo gusubira inyuma bajya kugarura umugabo witwa Michael Richards uyu mwongereza wakoranye na Jurgen Klopp bakaza kugira ibyo batumvikana akavamo akagenda n'uyu nguyu niwe wagarutse agaruka nka CEO w'ikipe ya Liverpool ushinzwe ibikorwa bya siporo
Barade yari yifuje kumuzana muri Manchester United akamugira director wa siporo, ariko uyu musore yari abizi ko iyo poste ishobora kuboneka muri Liverpool, aravuga ati nanjye reka nsubire hariya aho nzi ngiye kuba bosi. Asubira rero mu ikipe ya Liverpool, ahageze ahita ajya mu ikipe ya Bournemouth, yibaye umugabo witwa Richard Hughes, amuzana kumubera director wa siporo mu ikipe ya Liverpool. Uyu musore ntabwo ari umugabo mukuru, Michael Richards niwe waguze ba Alisson Becker, niwe waguze ba Virgil van Dijk, niwe wakuye muri Southampton Sadio Mane, ni nawe wakoze transfer y'umwitwa Mohamed Salah. Umva diri zose niwe wazigizemo uruhare. Icyo rero nacyo urumva yuko nawe ni umuntu ufite knowledge ikomeye muri football, kuko Arne Slot asanze ibintu byinshi bari byubatse, ariko burya mu bikari hatari abanyamupira hari igihe ibizami bishobora kukubana byinshi. Liverpool mumbwiye imbaraga ifite, mumbwiye n'ikirimo kuyifasha ku ruhande rwanyu mubona kiri gutuma yitwara neza muri zino ntangiriro za shampiyona. Bigaragara ko ni ikipe ikireba okaziyo nyinshi kandi ntabwo yankesa byinshi. Shampiyona igeze ku munsi wa 11, zishobora kuba zatuma wenda ino kipe itakaza igikombe. Ese wenda n'abayikurikiye birashoboka yuko bashobora kuba baza bagapusa bakaba bayikura mu nzira? Turimo turareba nyuma ya seze ebyiri ikinyuranyo kuri City yatwaraga igikombe ntabwo cyari kinini. Birashoboka ko ikinyuranyo kitazaba kinini kuzatwara igikombe n'abamukurikiye. Ahantu mbona Liverpool nategemeye kubona imbaraga zayo zitwara kuri Ligue des Champions, mbere na mbere no gutsinda usanzwe gutwara igikombe. Ntabwo bari buhure kera, ni vuba cyane. Uwo uri butwara igikombe, uwo ushaka gutwara igikombe, usanzwe gutwara igikombe, yerekana ushaka kumutsinda. Ngira ngo niba ntibeshye ni nazo mbaraga Arsenal yagaragaje umwaka ushize, gukuraho ikipe ya City amanota 4, kuyitsinda Emirates no kunganya ande plus. Iyo mikino ibiri ngira ngo ni imikino iri decisive. Birumvikana ko nyuma y'iyo mikino ibiri Liverpool ukurikiraho undi wo muri top 4 ni Arsenal arimo. Arsenal baranganyije ku match. Niwo mukino Liverpool yagizemo na match yabagoye, yagizemo okaziyo nke kurutindi. Na match yabagoye justement. Ubwo urumva ko retour ni za Anfield. Na avantage kuri bo. Muri rusange navuga ko Liverpool gukura kwayo gukomera kwayo, abantu bitwa ngo n'abadversaire bashobora gucarenga ku gikombe ntibagutwara 6. ntibabitsinda. Ubwo buryo bwawe ndabwumva, ariko ngiye ntago nkibugenderaho muri Premier League. Kubera ko isomo maze kubona nuko ugutesha igikombe si wa wundi muhanganye. Factors zimaze kutwereka byinshi. Yego byongera icyo bita more boost kuba wamukuraho amanota. Icyo ngicyo cyane. Ariko Arsenal itakaje bino bikombe soko City yayitsindaga gusa. Sezishize cyane sezishize. Kuko zombi niyo yakurikiraga cyane. So ikintu gihari naha ahantu Man City maze gutakaza nk'ikipe ikomeye, warabibonye ni kwa za Bournemouth nyine. Sibyo? Liverpool aho yatakaje ni kwa Nottingham Forest. Ngicyo mbona hano ni kimwe. Uravuze wibajije ku kintu cy'umukunzi wa Liverpool. Ku mukunzi wa Liverpool w'icyo yasaba Imana na equipe ye, ikusanyiriza amanota yawe ukiri kare menshi. Ikusanyiriza amanota yawe ukiri kare, utitaye ku by'abandi. We yatware kurinda ugera mu kwa mbere kurangira. Ugira amahirwe iyo form, kuko Liverpool ni class, noneho hakubiteho form. Iyo wabihuje byombi ubuguruka. Sinzi niba ubyumva, kuko hari abantu bafite class batari muri form. Ubwo ni za Real Madrid tuba tuvuga. So noneho byombi niba babikombinye, abandi mu gihe bagisitara, Arteta afite abafite bimvune ze, nguyu nabuzuyu suspension. City wabibonye, ubwo nibwo batangiye amakuru agezweho nuko babiri bo byanze bikunze ngo arashora igishoboka bazane Zubimendi ndetse na mediateur wa Atalanta, babiri barinjira, umwe muri bo hariya mu kwa mbere ashobora gukora pick up mu kwa mbere na ba De Bruyne baje. Ariko wowe sarura yawe vuba ku buryo ahatangira gukora kick off, sibyo? Uba wamuteretsemo ayo manota 8 imikino nk'itatu, nawe urwane n'icyo kintu ko nawe ntago uzatakaza 3 yikurikiranye. Yego, nicyo gishoboka. Ariko turamutse tugiye muri projection ngo ejo bone nta mutsinda arabagitwaye, ntibihagije. Sarura nashoboka yose ku gakipe kose kaze, kuko iyo champion irangira
we don't care niba waranganyije n'uyu icy'ingenzi ni amanota 3 watwaye. icyangombwa ni uko ubona amanota 3 ku ikipe ya Liverpool. So wenda mu kugenda tusohoka gatoya kuri ino ekipe, utuntu duto abantu bavuga ko kugeza kuri ubu ngubu tutari en faveur yabo nubwo batari bagira izo ngorane kubera icyo kintu. Mu bakinnyi mwavuze b'ingenzi kuko hari igihe umukinnyi ashobora kuba nawe yagira uruhare mu kugenda uko umukino ugenda mwavuzemo Virgil van Dijk, mwavuzemo na Mohamed Salah. Abo bagabo bombi mu mezi 8 ari imbere baraba ari aba free agent, ndetse n'uwitwa Trent Alexander-Arnold. Yego. Bavuga ko ari ibiganiro bishobora kuba biri kuba n'umuzamu Alisson Becker, ibiganiro bishobora kuba biri kuba, ariko cyane cyane iyi situation y'umuntu witwa Virgil van Dijk n'uwitwa Mohamed Salah na Trent Alexander-Arnold, abantu bati byaba byiza Liverpool iyikemuye hakiri kare, iri no muri position nziza none na resultat ziri kuboneka. Muramutse mwinjiye muri position ya duty, resultat zabuze, hari igihe n'umukinnyi uvuga atari ko yadutsindishije ko amaze imikino 3 adatsinda, ubundi byari gusa barabikeneye. Icyo kintu mwumva yabandika yabakora muri iyi season cyane gitwara step by step. Ari image y'ibyo Edu na Arsenal bakoze, ntabwo basinyishije rimwe, ahubwo bagenaga basinyisha umwe. Kubera iki? Nuko nikorera muri abo bakinnyi babiri muri bane, hari abatatanga icyizere muri suite ya projet ya Liverpool. Icyo nicyo kintu shaka no kubabaza. Aba bakinnyi naga reka tubare wenda Virgil van Dijk Salah saba imyaka 19 22 25, aho bageze hari igihe amakipe atangira kuduta, ariko ndamwongera amasezerano y'imyaka 2 ku myaka afite, aho su kuzitira undi mukinnyi ari kuzinjizamo cyangwa Liverpool yafatiye risk. C'est une bonne question. Deja ngiye hari nabo nakeka ko bagenda muri abo babiri, muri abo bane. Alisson Becker imvune zitangiye kuba nyinshi ku muzamu, navuga ko na sezo yashize yari absence bihagije, ariko Liverpool yaguze umuzamu. Yego azaza Sezita. Of course yaguze umuzamu ukomeye. Yenyeka ko uwo nguwo natangira gutekereza ko muri Georgia aramuguze yakinaga mukina muri Espagne. yaranakinye hari match, sinzi match yakinye. Naga ari muri Liverpool azaza mu kwa 6. Yewe natangira gutekereza kuri iyo projet après Alisson Becker kuko birashoboka, imvune ni nyinshi. Icya kabiri Jerike, ntabwo Alexander-Arnold motivation ye cyangwa se umutima we cyangwa se n'aba blessures nawe natekereza après. Yitwa Georgi Mamardashvili, bamuguze miliyoni 30 z'amapound, ni umuzamu wa Valence. Abo babiri ngewe tekereza ko ari umusimbura wa Alisson Becker, kibara cyamaze ko cyatisipa Alisson Becker ndetse na Alexander-Arnold natekereza kabiri. Na Alexander-Arnold bakemera bakamurekura na naho bari abandi babiri mbere na mbere byaterwa na motivation ya buri wese. Icya mbere Mose arimo arakina nkaho wagira ngo ni sezo ye yanyu, biraterwa na motivation icyo ashaka muri Premier League. Nabwo icyo ashaka yagombye kukikwereka bigeze mu kwa 12 yagombye kuba mwabiganireho. Si umukinnyi none uzapfa gusohora ngo nibigira mu kwambere atarasinya ngo uzamutanga, no uramukeneye. Bizaterwa na motivation ya buri wese. So nibyo ngibyo rero murakoze n'abakinnyi bafite experience kuri iyo bazi icyo bashaka. Analyse she arakoze.